gaur nator, udal ordezkari bezala, hemen aurkezten diren ekimenei babesa adierazteko. Itzen zaigulako, era transbertsalean egin behar dugula lana, eta berdintasuna denon ardura dela. Eta gehien bat, kulturaren alorretik, kulturaren ikuspegitik, erabat estrategikoa, eremu estrategikoa bezala ikusten dugu, hortan eragiteko, ezta? Eta udalan aldetik, esan dugun bezala, kultura aldaketa bat sustatu nahi dugu, alor guztietan, berdintasunarekin lotuta egongo dana, eta hori burutzeko garrantzitsua iruditzen zaigu, egiten diren ekimenetatik garrantzitsuenetakoa jabekuntza eskola, ezta? Así como el año pasado dimos comienzo y hicimos la primera semana por la igualdad organizada por Berdinbide, esta vez nos hemos juntado, hemos aupado fuerzas con el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento para confeccionar una semana cultural a base de 3 conferencias y una sesión de cineforum. Nosotros desde Berdinbide nos estamos planteando esta revolución cultural que consiste en buscar una forma de ser hombre diferente al hombre agresivo, diferente al hombre maltratador, diferente al hombre que domina la sociedad, la familia. Intentamos buscar ese tipo de hombre que sea un auténtico compañero de la mujer y donde compartan la vida en igualdad de condiciones. Dentro de esta línea nuestra, pues hemos organizado cursos de cocina para que el hombre aprenda a cocinar y pueda participar. ¿Cómo se podría solucionar esto? ¿Qué técnicas se podrían adoptar? ¿Qué estrategias se podrían adoptar de los hombres que verdaderamente quieren cambiar para llegar a ser, por lo menos, unos hombres que no sean violentos con su pareja, ¿no? Azken finean, denon helburuak dira, indarkeriaren aurka borroka egitea denon helburu bat da, berdintasuna garatzea denon helburu bat da, eta debate txikien gainetikan nik uste, azken finean mai gainean esertzea eta gauzak batera egitea lehentasuna izan behar duela. Indarkeriaren inguruko hitzaldi bat izango da, Dinorak emango du, Dinora Salvadorretik datorren emakume ez nuke esango importantia, zatik azken finean emakumeak oso gutxitan gara importantiak, baina gehien bat importantia da egin duen lanarengatik. Oso importantia da kulturaren aldaketa bat ematea. Eta horretarako gure begirada erabat aldatu egin behar da, errotikan. Horregatik egiten ditugu hainbeste topaketa, hainbeste formazio, hainbeste taller, lehenengo batu, gizonezkoen kasuan beraiek batu egiten dira, emakumeen kasuan ere beraiek batu egiten dira, eta genero gaien inguruan erreflexio sakon bat sustatu nahian gabiltza. Eta hori da Jabekuntza Eskola Tolosan.